Reka tubasuhuze tunabifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha nshuti bakunzi bacu nkoramutima mudahwema kutwereka ko mudukurikiye umunsi ku munsi aho muri mu bice bitandukanye. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa kane itariki 15 ukwezi ni ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Turi ku mugoroba aho tubazaniye amakuru menshi tubazaniye update n'amakuru tugiye guhera ku mirwano karabutaka ku ntambara rukokoma irimo irabica bigacika ni mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi zirangajwe imbere n'uwitwa Generali Kabano zongeye gutangiza ibitero bikomeye cyane ahari ibirindiro bya M23. Ndakubwira byinshi kuri iyi mirwano, ndaza kugaruka ku basirikare ba SADC bamaze gufata umuhanda bambuka Kigali barimo barerekeza Tanzania. Amakamyo yadenze umuhanda, amakamyo yongeye kugaragara mu muhanda. Amakuru aravuga ko icyiciro cya gatanu cy'ingabo za SADC cyongeye kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo barava Rubavu berekeza Chato muri Tanzania, aho ingabo za Afurika y'Epfo, ingabo za Tanzania, ingabo za Malawi barimo barashakisha ikintu cyose cyabakura hano ku butaka bwa leta y'Kinshasa, bitewe nuko bamaze iminsi baragotewe mu birindiro bitandukanye bari barafashwe n'inyeshyamba za M23. Ndaza kuva kuri aya makuru ya SADC ngaruke ku musirikare urinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi wamaze kurasa abapolisi batatu bo mu itsinda rya military police. Kubwira amakuru yose akomeje kuvugwa hirya no hino, by'umwihariko ngaruka kuri Perezida Salva Kiir. Abantu batangaje ko yapfuye nyamara akiri muzima. Ayo makuru yose ugomba kuyamenya mbere yuko ninjira muri aya makuru. Reka mbanze nsuhuze inshuti zacu zikomeje kubitwereka zinatubwira ko zifuza ko tuzisuhuza. Reka mbanze nsuhuze uwitwa Maniraguha, nkasuhuza uwitwa Olivier, nkasuhuza uwitwa Mutesi Alice uherereye mu karere ka Rubavu, nkongera nkasuhuza umunywanyi wacu Resto uherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkongera nkasuhuza uwitwa Maniraguha uherereye mu gihugu cya Canada. Nawe nkagusaba kutubwira aho uherereye tukakwisuhuriza 5 kuri 5 nkuko twabibasezeranyije. Aha niho honyine ugomba gukura amakuru yose akomeje kuvugwa hirya no hino. Ubu noneho agahuru k'imbwa kongeye gushya. Uwitwa General Sultani Makenga n'ingabo ze barimo kurasana bikomeye cyane n'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bo kwa Perezida Ndayishimiye Evariste barimo kurwana ku gisirikare cya Kongo FARDC ngo kidatakaza umujyi wa Uvira nyuma yuko gitakaje Goma kigatakaza Bukavu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane amasasu make yumvikanye muri uyu mujyi wa Uvira, aza akurikira ayamaze iminsi 2 yumvikana muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe hagati ya FARDC M23 barimo gufatanya n'abawa Zalendo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo abasirikare ba FARDC bambutse umusozi batera ibirindiro bya M23 biherereye ku musozi wa Karambi mu birometero 32 werekeza Uvira. Uku gutera ibisasu ahangaha bagira ngo basubize inyuma M23 yari maze iminsi igeze muri uyu musozi irimo irashakisha ikintu cyose yakoresha ngo yinjire muri uyu mujyi wa Uvira usanzwe ufatwa nk'umujyi urimo ingabo nyinshi zo kwa Perezida Ndayishimiye Evariste. Uvira ni umujyi uri mu birometero 46 winjira Bujumbura. Abasesenguzi mu bya politike bagaragaza ko inyeshyamba za M23 zifashe iyi Uvira byaba ikintu kibi, byaba igihombo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida Ndayishimiye Evariste bamaze guhuza imbaraga kugira ngo barwanye uwitwa Generali Sultani Makenga. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku basirikare bivugwa ko ari abasadeke bamaze kwambuka umupaka, bamaze kongera gutunganya ibikoresho byabo babyohereza muri Chito muri Tanzania. Amakuru yiriwe ashyirwa ahagaragara n'abanyamakuru batandukanye nuko magingo ayangaya za ngabo za SADC zamaze gufata iya mbere, zamaze gusubiza abasirikare bazo mu bihugu bagiye baturukamo.
n'icyiciro cya gatatu, bikaba icyiciro cya kane, bikaba icyiciro cya gatanu cy'ingabo za SADC bongeye gukoresha umuhanda Rubavu Kigali berekeza muri Tanzania. Ubusanzwe bahagurutse mu masaha y'ijoro, abasirikare ba SADC niba nifuza ko hari umuntu wafotora, gusa amakuru twatangiye kuyafata ubwo izi modoka zageraga mu mujyi wa Kigali. Turazikurikira tuzirinda tuzigeza mu karere ka Rwamagana, aho izi modoka zari zihetse ingenzi zazo zikoreye amakontineri zitwaye ibikoresho. Bamwe mu baturage ku butaka bw'u Rwanda bagiye baseka banagaragaza ukuntu bishimiye kubona iki gikorwa cy'indashyikirwa kirimo gukorwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda zikomeje guherekeza ibi bikoresho by'ingabo za SADC byari byaragotewe mu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho, by'umwihariko imubambiro mu gace ka Sake, ahari abasirikare benshi ba SADC ndetse n'abasirikare ba MONUSCO. Amakuru kandi reka tuyakomereze ku basirikare bivugwa ko bamaze guhitanwa n'imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ni imirwano yahuje M23 abasirikare ba Wazalendo, by'umwihariko bikaba imirwano yumvikanye muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe. Imirwano yanasize abaturage benshi bavuye mu byabo bitewe n'urusaku rw'imbunda ziremereye rwari rurimo kumvikana muri ibi bice, kuko FDLR, Wazalendo, ingabo za Congo FARDC bakoreshaga drone, abarwanyi ba M23 nabo bakarwana bashakisha ikintu cyose bakoresha ngo birwaneho. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri Perezida Salva Kiir wabitswe ari muzima nk'uko amakuru atugezeho abitangaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Sudani y'Epfo yahakanye yivuye inyuma ibihuha byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko Perezida Salva Kiir yaba yapfuye. Mu itangazo yasohowe ku wa kane, guverinoma y'iki gihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afurika yemeje ko aya makuru ari ibinyoma byagambiriwe gukwirakwizwa urwikekwe, igashimangira ko Perezida Salva Kiir ameze neza kandi akomeje gusohoza inshingano ze nk'umukuru w'igihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yagize ati: kugeza ubu ngubu perezida wacu ni muzima, abarimo gukwirakwiza amakuru ko yaba yitabye Imana, iki ni ikinyoma, ntabwo gikwiye guhabwa agaciro. Iri tangazo rikomeza rigira riti: turashaka guhumuriza abanyasudani y'Epfo bose, akarere ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko nyakubahwa Perezida Salva Kiir akiri muzima ndetse ameze neza kandi akomeje gusoza inshingano ze nk'umukuru w'igihugu mu buryo bwuzuye, afite ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Guverinoma ya Sudani y'Epfo kandi yamaganye bikomeye cyane ikwirakwizwa ry'aya makuru y'ibinyoma, ivuga ko ari uburyo bwo gushaka guteza umutekano muke, urujijo no guhungabanya umutekano w'igihugu. Minisitiri yagize ati: yamaganiye kure yivuye inyuma ikwirakwizwa ry'aya makuru mpimbano agamije guteza impagarara zidafite ishingiro, urujijo no kwangiza ituze y'igihugu. Aya makuru ni ibinyoma, nta kuri na kumwe kuzuyemo, ndetse ndashaka guhamiriza abaturage ba Sudani, isi yose ko Perezida Salva Kiir akiri muzima ndetse nta kibazo na kimwe yigeze agira mu minsi itambutse, ndetse n'ubu ngubu nta kibazo afite, ahubwo abaturage mukore imirimo yanyu mutuje kuko perezida wanyu nta kibazo na kimwe afite.